Kas makita yo apo iti ada kami dito i Playa Las Teresitas Beach Conada. Yan. Kaya abo magbubuya. Duwa da iti cellphone ko pagbuyaan niya po. I-upload ko ta madamdaman. Nag-shot ilanganan eh apo. Ano da kay la kumapo dito ni nagpintas ni naglawa. Naglawa po nagpintas ti view na ganda ng place. Mamanunak tatanalo may diting may kada may sa taon may na lang dito masadutak ta medyo adayo di balay miatoy agkwa kapay lang ti 30 minutes 30 minutes uni 15 nga bus may kalang may mula rantaon to may mga dito papakata ka manin sir ko na ta. Yan na po nagado. Ano ti turista tata dito yan. Datoy aming nga klasen kakapsat datay kimapo damo tapo dagitay gimuteng damo dagitay datoy dami na napo dagitay klase ti bababae dito ada kimapo ada gimuteng ada katawa naman ayan na po datoy dagitay damo dagitay makita mo gati nakukutong nalulumog ang nalulumog na bildat kakabsat datakal ti upo na kadaglalaw kita makita yo kita ayan Kaps Edric kabsat kagayem kakatawa ta kagpay sumapaw datoy amin na dumaduma no lalaki mo ta datay bimmalayang adatay mimurusa adamatay limakatan datoy damin adatay nakagingisi damatay nakapudpudaw kakausa kakataw ay da kaya po ngagbuy-buya lapo ni alaun lapo laglagi binyo tagbuya madamdama po alas 8 aging at alas 10 tirabi ni ti Arimpadek tinapalabas ni DJ Arnel Takmo po nakaya po nga takabaliesteros to sumuporta kayo apo dagiti kalugaran nyo nga host ti agduduma nga Facebook page live streaming apo sumuret na dito ay uneg iti Facebook page tayo apo ta da kayo nga taga Ballesteros apo ti umuna nga mang suporta kanyami nga agla-live streaming tao ti balak me kun panggit mi lang apo ka mang parparagsak mang liwliwaken mang rayrayaw kada kayo amin apo nga sangapada nga kailyam mi dita Ballesteros kastami ti kabangibang nga luglugar iti Cagayan Valley kada kayo amin manipo dito Santa Cruz Tenerife Spain alawon la pagyaman at sir di kayat mapanakasta sir ta aglalok magkita ko aglalok ti magkita di ti mano kim mapi kada di malag kada pimaltat kada aglalok apo ayan almuna po kayo asilig jay Puerto de LPG dita sir kun John Lester Dagin John Lester ne makitam da kita barbarkuyog ti barbarko da kita ne dadapor John Lester na napita ba asidag kami titang kiti LPG kakabsat kayo magpaiso Playa Las Teresitas na ito po makita yo watching from Vancouver, Canada Mengay Dansalan Angelina Cortez medyo agparang ti init na no nakaron to ti ay init ng kakabsat agdigo sakton ngam no awon pala init na malamin na kakabsat so kasjay alawin Annabel Prudenciado kita nyo kita na datoy da amin kunak kita boy ungda kita dadakkel kita chanda adamo se Coca-Cola ngem Coca-Cola nga litro nga 8 ounce iso nga datoy da amin na gito kakatawad la apo kastoy apo iti playa damadamdama mapunot tao dato yen tama pa na makikaamo dagitay ka mangmangandang ka agla-live na pala na agkakaanda po mabisindan ako dala nagdigos sa basit agdi stay safe Annabel Prudenciado padala nagdigos basit mangandan eso okay ke no mira no pone la cara de las personas en la cámara no ¿por qué? Yo por eso no no, sí. no, eso no. Nunca. Con así no. Bagana, ay ang aga nyo.
Hello, Maring Marilo Penaranda. Aga namin para mas maganda para hindi masyadong mainit dito. Hello, Deli Pinol watching. Marcelino Cruz Pat watching from Hong Kong. Malamig ang tubig. Oo, malamig ang tubig. Malamig ang tubig. Malamig ang simoy ng hangin. Kay saya ang bawat damdamin. Ola pa ka na, ola pa. Mira, sala ka man ako. TikTok ka man ako. TikTok. Iya, Papa. Shout out kada kiti aday ti Balistas Market Sir da Gemma Ibanez, sis Lilita Ibanez kayen kada kitay padak nga market vendors ko nada po. Hello, kada kayamin na po dita Balisteros Public Market. Ati Gemma Ibanez iso ni Gemma Usita datoy. Gemma Ibanez nagapukin ni manang Pebe Galan. Pebe jamu no manang ko na din ko datoy. Nakayamin na po dito Balisteros Public Market ni Gemma Ibanez, ni Lita Ibanez ken amin nga market vendors dito Balisteros Public Market na imbang nga malamyo amin apo sapay kumatado ti naglakwan nyo may naktugumatang ti iti bulong pariya kada bulong saluyot ti lakuyo ni manang Hen Montenegro kumusta kaya amin na po dito Balisteros Public Market agyaman nakapo iti pa nagbubuyayo iti video tuloy naman ti biyang madamdam alas 8 aging kati alas 10 iti rabi sumurag ni DJ Arnel Takmo apo ang puya kay to aming nga taga Balisteros apo tada iti nga nalaing nga DJ kat nagapo iti San Vicente Balisteros Cagayan apo denggen nyo kung buyayin nyo madamdam iti sample nga panagprograma na dito ay Facebook page iti Liliwakin Rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Gina B. Bailon, pa-shout out watching here in Taiwan, Agyamanak po, stay safe po. Gina Bailon. Ayan, magado kayo, magbubuya po ni. Marlene Baula Tejada watching from Riyadh, Aileen Pamiscal Walid, pa-shout out from Italy. Hello, da kaya po nga taga Italy, hello. Da kaya aming nga taga Italy po, may kayo to agbakasyon dito, napintas. Hi to admin Alan Cortez. Katakayamin na po. Ayan na po yan.